Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya, sebening kaca. Bila mata tertuju pada apa Cina? Gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah.
mau bila ingin melingos aduh aya ruwaseun Neng Windy ruwaseun aya ikan dalam kolam alhamdulillah ya Neng Windy ka dieu heula bager nyaketan ya namanya teh aya ikan dalam kolam karasan dihaleuangkeun ku Neng Windy